The Bosnian president, Alija Izetbegović, consulted his army chief. I tad počinju, tad u to vrijeme Izetbegović testira, jednostavno mi ne možemo, moramo odustati, uzeti komad Bosne, pa u nekoj budućnosti neke nove generacije grade Bosnu. I oko toga smo se sporili. I nekoliko puta je pokušao sa mnom razgovara i onda sam bio prisutan dva ili tri puta, dva puta sigurno da sam bio prisutan, kad je on pozvao nas na te sastanke predstavnike Srebrenice i Žepe, pitao i za mišljenje uz obrazloženje da nije siguran da li mi to možemo odbraniti. Meni duša vene, Petrića u krvi, meni duša vene, odoja majko, Bosnu braniti. Influential Srebrenica police chief Hakija Meholjic was invited to a conference at the Holiday Inn, Sarajevo, to discuss the Stoltenberg-Owen peace plan. Hakija and the Srebrenica delegation were full of hope. Mi smo došli sa helikopterom na aerodrom i na aerodromu smo iz helikoptera u transporter i transporter nas je dovezao tamo sa ove strane pozadnji i mi smo tada uveli su nas u jednu prostoriju gore na ovom spratu. Bio je veliki sto, mi smo seli za sto, mi delegacija i bio je Alija Izetbegović kao predsjedništva Bosne i Hercegovine. Imali smo sastanak, znači, sa predsjednikom. The Srebrenica representatives were surprised that the president himself received them. Reći izvorno ono što je rekao predsjednik Izetbegović. Dragi moji Srebreničani, kako ste? Dobro je kako ste vi, predsjednik. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Ja sam skočio i kajem, jesu li ti lud? Ko će dati ti na klanje, ti ne ideš, ti na klanje, ti ne ideš. Ovo je ono što je on rekao. I onda je počela rasprava. Da li je to njemu Clinton nudio? Da li nije? Ja ne znam, nemam. Nakon naših izmijenjanih nekoliko riječi, rečenica, gospodin Izetbegović je pitao da li prihvatamo zamjenu Srebrenice i Vogošće, jer ima tu ponudu. Mi smo u glas, tad su i drugi učesnici rekli, predsjedniče, ako ste nas zvali radi toga, niste nas trebali zvati, jer mi nemamo mandat da mijenjamo teritorije, ni da nam je to dao narod u tome. Izetbegović then ended the meeting. Still appalled by the president's outrageous proposal, Hakija and the Srebrenica delegation were paraded as war heroes. Heroj Srebrenice, Žepe i Goražda, pa vas molim da ih pozdravite. Poslije toga smo nas uveli na sjednicu, sjednica je trajala. Bilo je to mučno i mi smo diskutovali među sobom da smo bili frapirani, da ne možemo dođemo sebi, da je li to moguće da smo mi dati, da će nas dati, da će nas žrtvovati. Molim profesora doktora Hajrudina Numića da uzme riječ, gospođa Azra Begić da se pripremi. A participant at this conference was Professor Muhammad Filipović, one of the founding fathers of Bosnia's ruling party, the SDA. As ambassador to London during the war, he was deeply involved in peace negotiations. On one occasion, he discussed Srebrenica with his Serbian counterpart, President Slobodan Milosevic. There has been a discussion about changing territories. I haven't been told by Izetbegović, but I have been told by Milosevic.
he told me, I said, I am telling to Karadžić, why you want to have the Srebrenica and Žepa, where Serbians' foot never put it. Yes, cross. And he said, why we, but he said to me, Karadžić said, yeah, I want compact Serbian territory by the Drina River, and I am going to give them Hadžići, Ilyas, and Vogošća. Such an exchange of territory would give the Muslims in Sarajevo more space and routes to other Muslim areas, but General Sefer Halilović was totally against any exchange of 3 Serb suburbs in Sarajevo for the 3 Muslim enclaves of Srebrenica, Zepa and Gorače. Ja sam tad rekao da mi to možemo odraniti. Naravno, on je dosta sa nevjericom slušao ovo što sam ja pričao i bio je uporan u ovom nastojanju da se zamijeni Srebrenica i Žepa za dijelove ovdje oko Sarajeva.